Fenomen nasilja jeste u suštini svako zanemarivanje, pogotovo osoba koje su u stanju potrebe, po mom dubokom uverenju, a naročito kada se to čini iz krajnje nepažnje ili namjere, uslovno rečeno. A zašto ovo govorim? Govorim naprosto iz razloga što nam se veliki broj takvih slučajeva dešava, a da mi kao obični građani jednostavno od takvog nasilja okrećemo glavu ili se sa tim ne suočavamo na odgovarajući način. I to je možda najveći problem crnogorskog društva. Jednostavno smo došli u situaciju da sada bivamo pratioci nekih društvenih kretanja koji ni u kojem slučaju ne mogu da se nazovu, ajde tako kažem, uobičajeno normalno. Zašto govorimo samo o nasilju kao fizičkom fenomenu? Pa naprosto zbog toga što je to taj prvi stadijum u kome se nasilje javlja i zbog toga što to fizičko nasilje je slobodno kažem, najdrastičnije kada se to tiče nekih grupa. Mi smo u Crnoj Gori imali zaista jednu specifičnu situaciju kada je barem situacija kada je u pitanju LGBT zajednice. Dakle, od naprosto zanemarivanja postojanja ove grupacije preko, mogu slobodno kažem, najgrubljih oblika nasrtaja nad fizičkom sigurnošću ove grupe, uključujući i te, mogu slobodno kažem, psihološke ili psihičke pritiske koji se kao takvi javljaju, a evo o tome će vjerovatno još više biti riječi kada bude plasiran ovaj izveštaj ECRI-a, koje se najčešće promovišu kroz društvene mreže i koje se kao takve čine manje društveno opasnim, barem kada su u pitanju oni koji bi trebali da ovakvu situaciju na nju preventivno utiču i da se još više represivno sa njom suočavaju. Dakle, u konkretnom slučaju mi smo imali problem dugo godina da taj dio nasilja koji se promoviše kroz društvene mreže prepoznamo kao jednako društveno opasan kao i svaki drugi vid nasilja koji se dešava na ulici, koji se dešava u direktnom kontaktu između nasilnika i ugroženih grupa. Ovdje samo izgleda dolazimo u situaciju da se samo u okviru određenih značajnih datuma podsjetimo koje su to sve društvene grupe koje su u riziku. A pretpostavljam da je i njima nešto više govorilo o tome kakve se sve vid nasilja može i javlja kada su u pitanju lica sa invaliditetom, kao i posebne etničke grupe, o čemu smo također imali priliku da ne samo slušamo iz medijskih ili gledamo u medijskim izvještajima, nego da se time suočavamo i kao obični građani, kao oni koji bi po pravilu trebalo da najslobodnije reaguju na ovakve situacije i naravno po mom dubokom uvjerenju da najoštrije reaguju i osude svaki takav vid ponašanja. U kojoj mjeri i na koji način se nositi sa ovom pojavom, mislim da nakon toliko vremena, provedenog u ovoj sferi u kojoj i danas radim, mogu sa sigurnošću da konstatujem da to nije borba ili da to nije aktivnost koja treba da se sprovodi onda kada postanemo zreli ljudi, odnosno kada steknemo punoljetstvo. Očigledno je, odnosno više nego očigledno, da se matrica ponašanja javlja znatno ranije, u ranom, slobodno mogu da kažem, uzrastu, kada oponašate jednostavno sve ono što se dešava u vašem okruženju i kada na osnovu toga kreirate sopstveni kod ponašanja za neko buduće.